Banana dia everybody any night so inyama yama sisa ya shirano ina fia radio asida oyasa we glorify your name, O Lord. We glorify your name, O living. We adore you, Lord. We bless your name, O God. We find you about Sompa. We come up. Yes, you know the issue. Get to the Yakapano. Make up, Papa. We are Papa. Lepani Abadosa. Make up Yabadosia. And we are coming. And we are coming Yamachi. What the energy to hear. We know the Abadosa. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. What would you say? Not to be in our blessing. I'm at the end to more. Once I was saying, we forget why I became already. Once I know, I'm at the end to trouble. I'm at the end of the house. We are not trouble. Oh, but if you want to be one of us, we want you. If you want to I
Hallelujah. Amen. Yame afna Awurade Nyankopɔn onhyirawo ene anwumre enso. Se wa ma ho kwan na woni yen asɔre otumfo Nyankopɔn. Yes. Odofo eberedu se ye jai ebra aka ni nyina edema yem papa. Yes. Na de Nyankopɔn de adom no ene anwumre enso ode edom me ne omie no. Jesus. Na ebra bia ne de Onyankopɔn ede ne eba wiase ana odifo Nyankopɔn eyi no ede ma ewiase ene amanaman. Na minu mienu yebre isu de nyame ayi papa Cedar ama minu mienu se onka hintasam enkyere yen yes na wonkyere ye tete atempon no ne ya san ye fura kyire no na yenkɔhwehwɛ na yemfa so na yenya nkwagye emfa ma ye kra na wonsa mompa ye ema yen na wonhye Nyankopɔn tumi ema ne mra ye mfie emra ya brabom na emra ya dwuma mu na ema yen senkyere ne ema yen enam saa yesu enti papa ibe pia afidie yi so adansia no eyepi ayaresa no eyepi awo no eyepi akwantuo no eyepi enu timi nse wo bre ma yentubrika ne yenkoye papa nkyɛn na ondom yen enhyira ene animonyam ye papa Bishop Albert Sackey Kwapong papa Cedar ene anwumre ye mawakɔ aba ebadwumadie yi so osofo mejo so ebru amemfa saa kwanya so na menkyia ahwɛfo ene atiefo meka Cedar hour ahwɛfo ne Cedar hour atiefo Nyankopɔn hyira mo pi amen samre bia mo sai mo mre ene mo adagye na mo de follow Cedar hour mame na asempe nipa fo ase se ode social issues no abedom yen na wa handle baton no ediama Cedar hour efri sabre ko si se nondu ebebo ne de oni Cedar hour embom na sani esi asori Awurade no dwumadi akabia no oni yembom ko si se nondu no bebo na wonso so obeye nhyira. Yes Lord. Ma memfa sa kwanya nso na me na MCR4 ase ehun se nsuo no gugu nsuo no to inframa ne light of nintino fidie na to da enyina so aso obo ho moden a chinchim fidie no sani ebeya yebedi atwaguo ama afoforo so ahwe yen na watie yen Nyankopɔn hyira azuka bema Nyankopɔn hyira saa so na systematic press na yaw osika mu nyina Nyankopɔn onyam kese
na me call King David akra nyankopon onye okese wo no wapamfo unless munyina nyankopon hyiram ewo dwumaso a mudi ede bo adwumadie no na membo hwi nko enkuransa aya DJ Papatos baby bi obi amechia obo adwuma wo nkuransa ne potem one nananama atrankonwa no ye mamu nyina adwo saa nso so na techi my brother Philip ene na pamfo meseme bobodia ene dini bi bekam sofo mame otutuo atuo yakopon hyirawo manya ne ntiasa se etuotuo no abafom wo broma mo ho yakopon onhyiramo na onye obibia kese ewo dwumaso amudi eboase yakopon ahini no emobetre ebia nane da di kan a wo hweyen na wotie yen a Cedar hour na nye TV anase radio program keke na ye program anyame tumi ni nyame ahoden edi echire na fise onyankopon soma nyame soma fo me ne me team ayeba fidie iso radio TV Facebook ni YouTube no ni pampempem na Awurade adom wona adanse wana ote bone mu a nyankopon nam ne dom so age won afre bone mu wana yare adokro wona nyame nam ne dom so na basa so asa won yade my God won so adwumasem awaresem awosema nyankopon nam afidi kase ya so eye sompa afidi so ama wanya adanse enti se enene da di kan ya utie ye ana ohwe ya onyame nhyira na onye okese sa bread fa phone no na fro bi na obi so fro bi fro obusuafo no wadofo na ka kire won se nyame so mafo no one ne tim no eneso so omo abedu na omo aba no pabre so se nyame fa won so ma wonye nhyira hallelujah amen na ya baso se ya mawode insio TV no ana radio ana won chen na ye ba bepon mama wa soma peja na masra onyame tumi nyame ahoden se emowuram na nane Yesu moja enane ayade sensio ne nsankyere ne nsio na de wodi beye biara no wode ya na dance no edi akire eno na nipa dodro no aye bia odi adanse akese a watete bi na afi na oba beti bi de tosu mi no ebia obi bi yare omen fa ne photo no eto nchen radio no so phone no ho documents bi afato nchen obi so wo ha obi be nyare anso oba no onua no bronsam afa no mum bronsam e de oseye ato no so fa ne photo no to so na nipa bebre aya wafra fidie so se oyesa no Awurade na ode ne nsa ekanipa ne honhom kanipa no ebi eno ye ma sola emra akọ Damascus a one honhom no ko hia no oba no nyankopon de honhom be kana obo se na ne banum wi ne banum enubone my God ne ba awura tibia bia enyemo ode ne photo no to so no obo across ne bakra na wafrifie o mafie aso so oyesa no ena wabafie yes enti dwumadie no eye full package nyankopon eye no asroto nyankopon ede nkwaje sem no namfa nyame ede adwensa kira no namfa nyame nipa pinso so ha na waye mmerew aso Cedar hour baye na akanya won sonsom wa homa asa ya sori biom na nipa bebre atoba ha na nipa bebre abamabu aso so ye nam Cedar hour asaya kenya nipa ne bi obi so so ayare sa eno na ya bobo so a kire no sabre share link no eya like Sompa page no eya meka Facebook eya 93.1 eya Facebook na share link no ma foforo so so hwebi na wontie bi na wo pese wo follow ye ewo TikTok dia eya bo Cedar Worship Center TikTok obenya ye ho na YouTube so Sompa and also oberich ye ho na minshira na onya okese se enanwumre o follow ye na o tie ye Cedar hour ye ba nsem ba ko pani edinam se hefa na ye janam nyankopon wo where is the God of our fathers die tie ye bisa hwefo na etiefo ne se nyame hye ye mbo se orempa wo ye na orenya wo ye onim adwireko a odwene wo ye ho enye musuo de se obema ye wie ye papa
ene daso aso ye hu ne se ye generation nipa enyini nchebiom ene owo no doso ene yade no doso amane ne ate amane ohaw esu abenedie atete ni kodana ni nyina no sese na yekese ene enkura ehuna mane empanyefo ehuna mane enkura na amane mu empanyefo na amane mu wan na also ne nuamo ene yade ya na ka ebompanyefo no ene enkura nyina sa yade no ebowo ne ebisa se nyame na ohye yebo se ne mantam piano mo ena ode saye yarowa no nyankopon wo he ene obi tu kwan kopi obi mai so ohuna mane otalia na aware aso na kente sa ye wo fanu ye nananom tu kwan no ekoyie ma wo na adenti na ye bre so ye huna mane ewo obi mai so obi kuro so eno na ye bisa se efre hefa eno na ye yinsemfu abaako na di atoto twere sem no se tete atempo no bebe bi okwan papa no wo bebe bi aye na gya no fa ya onya home edema wo kra no yeso ye mfa so na ye benya home na eno na bosomi etwem ne bosomi nyina bebe bi aye duro eye abrabomo akwensidie hindrances of life abrabo a ye boy ene Kristo akwantu a yetui ni asase a ya baso se ahoho ene amanfrafo a nipa amedi chebi e wa asase so a ye yipa so a ye besan yakọ Job se nipa pen no oba awona orenka owu anso so asase a ya baso no amane ohaw ene abenedie no edoso enunti ena yadru so sa akwanse die no bibia yadru no nipa adwiri ni se ase bronsam ase abusua bone bibia yadru yese bone so ya akwanse die bone anipa ye no etimi so kwan nyame de oba asase we se obenya 100 years 120 110 105 obenya 99 years 95 years 90 years 80 years ye wo boni bi wo ha nipa wo ye kura na onkwa na no ebum emuche enti jame ma 100 years ye wo boni bi wo ha wo ya wo fie no obenya 50 pe jame ma 80 years boni bi wo ya obedi 40 years pe na wa pam wa free na sa so obu bebi sa me say osofo etisa ane answer ne ye ane Jeremiah chapter 17 verse 11 or say the open ho anya na wan fa kwan papa so anya no the open sika opa japade efie ne cars awade ne akwantu no fa kwan bone so edinya no no twesa no se wote sa akokohwede a obutu kosua enya wo na woto yeso ose wiye no wo sai nipa no bedane okwasea Bible na eka wiye no ose onana odi ama no obebum afamu baako enti MC onyame nhira mana mo bo adwuma enti ye wonu ma bebiri ho a eno na ama nyame ka se odi Israel fo no free Misrim akoke na asase no so jojo na ekoba ne sen ena Kora mba no ni na busua no ananaja ehye wo nyina my god den na nyame pai asase mu ema emene nipa over 200 enemo no so den na nyame pai from over 23,000 dakoro omuwuye bone enti uwu a akwansedie ya rekese be bo na wanti manto awoso adwuma so a akwansedie enti akwansedie ne bebre obi sha se fefefe se nnuama nyina asan ya sai abraboma akwansedie ene ewo de honhom ye ewo de bronsam ye abusua bone ye eno so da ho babi a yaduru bone a nipa ye ose okwan bi wo ho a etene wo onipa ene so na wiye no owu akwan tie no ena yaduru so enti ya anamo a utuo ade bi a wo yo no adwere ho ansana waye yenko space no so na nipa kakra wo so no ye ma omo akwaba
Sabro ko Facebook na eye Joseph Sam eja so den ene afofro afia asieduwa mu nyina gira so Malalen ayeyi mu nyina gira so ya ba makwa Ale Samwatin so ejina so sewa usa ejina so Benis Japan ono so ejina so Mami Pokuya mu nyina ejina so ya to also ewo YouTube no so a Blessing Amoa ewo YouTube no so a one yesom Elizabeth Asare ewo so Inshiraba ewo so Zinabu Amadu ewo so Ata Francisca ewo so Blessing Amoa ewo so Hega Amoa ewo so Rosina Apia Boache ewo so Dodona ewo YouTube no so a ene enumere omone yeso Ata Francisca abeka ho Agnes Nyako abeka ho Comfort Akwa abeka home Suzy Danso abeka home Safo Samuel agina so Ernestina Gomez agina so Edith Amoa agina so Abena Eje agina so Ena Dodoana Laurentia Prampa abeka home Milku abeka home omo YouTube no so a ena enumere YouTube no so aso a one yesum dendende omo share link na emfama afoforo na omo so enhwe bi na ontie bi yanka twere sam no ene yemre no ko yambio ye twere sam no ko Luke chapter 17 verse 11 to 19 na ene nwumere ye ba se nyame ye bibi ma so na wankodi adanse a eno so ya akwansidi o kwabenim efise nyame hia ya adanse yentie ni Yesu kai sina eba se oko Jerusalem no ofa Samaria ene Galilea na oko ekura bi ase no merima duwa na oye akwatafo hia no na ogyina chirichiri na oma one so se owura Yesu hunyembo na ohu wo no ose won se mon konfa mo honko kire asofo na ba se okro no wo hu firi na wo mu ba ku hunu se ne ho asane no osane na chi de ne kase ebeyi onyankopon aye na ode nani ebutu fom ewo ne na ase da no ase ono de na oye Samaria ni na Yesu bua se enye edu na wo hu firiye na ba krono de o hen na wo hu omu biara a wosan ede enumonyam bere onyankopon se ona nanyi nko a na ose no se soreko ugidie ageo amen verse 17 ose enye edu ena mesan wo yade na enkrono no aka no omo wo hen mo remfi say John chapter 5 no ose nipa wa yare for 38 years ose ko na enkoya boni biom na de eche ye amawo ti nyame ye bibi ma na se wa nana se a esen yakwansidi a esen ti me hawo no eba wo so enu nti na Cedar awa ye ba ye woda ye bo asode demo adanse ye woda so a TV ne radio so ye betete for no tum na amafo Freddy adanse we kire nyame tumi ne nyame ahoɔden a ɛwɔ onyankopɔn so mafo no ene ni team no so enti sabre yi de me no kɔ MCR na yakofa asode demo adanse aba na kire wo se akwansedie na esi wo kwan no nyame betimi aboa na wayi saa akwansedie no afiri ho se wayama obibini bi ewo Cedar worship center ewo Cedar hour no so de won so obeyama enti MCR over to you mayenkwa asore dem homra bishop yenu abai ejina ha na odi adanse PSA ahye Osenechi 3 months pepepe ena akoma yade eba beto no so na akoma no etutu na ontimi enya no ho hwe na abofro ya sese wo hye maame achi wadi 2 years na na say 1 year 9 months ena yade no eba beto yenua ba yi so bishop yenua ba si odi yade echinchini ekokọ hospitals ekoi omoma ne nuro mu chanes kana mo ye bibia enso yade no ase entimi entu yade no enko ya na yade no ekoso eyekese yade no nti waso okoda asori fie bi a empese ebobodin bishop waso okoda ho for 7 months
ama omuma no oyo bi e de sra ya afi na oyo na ama ne nipadua no ho ebon a wontimi enko enipam na bishop yenu abansi eye Sompa TV wo chinchim ni TV a na koto ho no hu nse Cedar hour ye bo empire ho bishop yenu abansi wo de no ho agye empire bo no mu na ensu a eye awusira so na o kasa yenyusu na de obeyusu bia na ensentrene eni akire no onum nsuo ni bia na oda na ode nsuo ni bi nso ato na koma so oso opega sachet no de ato TV nanim entu usira so wi a onum bia na ode bi nso ato na koma so na we na dakro oda ho a eno ohuru se obi asidam ho na nakoma na eya ne ya no wayi sa akoma no afiri ho na ode akoma foforo aba be to na koma no mo bishop was afiri ho yadia no say 2 years say amemo ye one thing can biem na ho atona otina ha na oda asafo radiance man na radiance the born in semno nioma say ya na to nipa bi a na eku won na de kakese yes cardiac arrest yes we na ya kan brofo kese ato so na de wo ko nse do anso ono ne de nyame asoma na bofo ama be Cedar hour nyankopon asoma na bofo abeyi akoma no ama na akoma foforo the born in seven no ya me be you so how na firi ho amen wa wo hwe ya wotie yen wo how no ento nyera mane na radiance bishop yenu abase ne bayi kura no ntimi mfa ne nhye nachi for 2 years wantimi amfa abofra no anhye nachi da enso ebra usira nsuo no so enne otimi ede ne ba no ehye nachi yanya dio monso mu yio ne abada nyamiase e pa cho me da nyamiase papa nyame onhira awanye waye me ma ada and then the first time I made aba ne enra na de na makoma ne ya me no edidie woni me mabilo me bai wanti anom no foda e sign makoma ni nti wanti me anom no foda me wono bo so me bia sta pepe if ya mitimu ebura wom me sa ebura no me dia ni butu mu na ji ponom sa me kan no mi musa obi abomitu wa mama koma ho eno wa no efiri ho makoma anya ahoto bia fia mienu afe ane bosome nkono e be wanya 2 years ene o semachi emletia kakra bi na me hu papa e wo radio so na me ka so obi biala wo he nkono an se Cedar awanyame wo ye nyame amen we wo ha fa ahoto no siye papa mi hu ni do minim sadia wo sitia enna dua me bara be hu no enso makoma pa ani me gidia me nya aye ani nsu a me de to radio ne ho me mfa ba ko o me tam sachas ni nyina na me dia to ho sansa makoma ni ntime pese enko emamme me da ho na me hu se obi gina me so a wo ya akoma no operation wo ya akoma na anya no no wade foforo abatu efiri ho makumo aba na metiam makuma me ho kula ya hi obi beka sa metira me ho so mentira me ho makuma na ya meya papa nyame nshira amen papa nyame nya akasia amen papa efiri sabra mi tina hai mi di unyankopon be ya mi nyankopon amen na mi di fia so be ya mi fie amen nyame a wa hye nyuma papa se no o de be kwa wie ye papa ma na koso na je unyankopon no di na nyankopon o yo nyankopon me da rade asema mame ekra dana sema ne nipedua se wo hye mame mpoboa mu a akoma ya de mfie mienu ne ba wantimi amana no fo wantimi amfa na nhye na chi so when Cedar hour nyankopon na ka no so obefa hene enti de eka nyina ne se enubonyam ka erade ti amen bon se me erade nyankopon ja wo haw ni nyina ma erade na erade beye hallelujah yenu aban so owa hanoma na onim hada eye Sompa TV so
Yes, Cedar hour and a Sompa first service. And now Oyobia or Tena TV or when I'm Crawford. Now, wait there last year, already TV now got on Sompa TV. Rest of we Cassan and I do yours way or Yamanipa, Monsam Merate. Also, I know Sujina way. Why introduce Cedar one also the Amo Mame? Amo Mamu Kumawu, or no so soon in a bush for the fear for you now. Non Croboy, I will be a TV. Oh, shall Ronaldo crowd whatever to her. I'm here with Cedar wa Bompire. Now, or say, what won't have for, or won't have for no. And I never say, Sadia and Tafon was to the city. Abakan cry or no. Now, what about Channel into Owesika or the beer at Juma, a young modern broxer. Yes, a China phobia introduced to the Abba. Or we sit down the border and Sonny idea at the Gufro. Into Obebi man, Obebi man, no. Bishop was it and Kakra Crane Cosso. After the about 1 year, when Nipa Baku cranes, the woman which I say, may top rog on a barco, Nam the Aquayamedine. A Juma no so, or much a big guano. Until I was sit down one near Bompan was a debby. The Equi, they made 2 and a mole, Namaba soft on her. Now, Matissa Daya Wada or your counseling. Now, Oba Hanmo co Bishop or anyone. Bishop Training your uncle. Now, at the floor, was in the one killing the side. Say you when you're or Cassa and your Pane. Mammy, you were free aqua, your country. Or man Crawford and Freno Muchamu and Nimu home, so yeah, Juman. Ah, man, we say, what Cabron so good. Man, we say, me promoters, me person over here, Jumamo, was here and Nakran and Yasoli Aoba and Coco, you will be a Juma, Aquachi Amano. Papa, also in a ha, what can we sing me anyway now? A Juma a Juma was showing me anyway. Me bompa ye ma obiom se Jesus nyame no kan obra akoma amen se wa wontafo na ntafo hwe eden my God enti ompese adeso atọ so yes na obi adwuma ma wo no awurade ma obra no no ho da amen me bompa ye ma wo se awurade twe atofo awurade twe contract ma awurade pagya wadwuma no awurade mo mfa adase so kese pa and Amnefia. Amen. The Yamiasi, Papa Medawasi, Yamima Unquatentine, and found wedding woman. The brace and free Nekoya, Maseda Bay envelope, a dear Yamia Mamenoso. Amen. Amen. Wow, Bowen Seminole. Was so was it a bay envelope. Amen. Me patrol. Your papa was all free Central Region, Commanding Area Hobby, and Ababepia. Na Cedar hour onyame 2 minutes na nwode a eye adwuma e wo TV ne so enam na kwa Bishop Albert so any morning service e wo Sompa enti na ne owo dem ha wono so wanya dance here bon sem kase ma awurade na eno na ya papa say obi na introduce man say eya onfa ne TV ento Sompa TV na odifuo bi baso a one ne ma your friend is Cedar hour ono so omompa ye ne bi ampa ya papa iso ahase ade ne TV to ho na besa abosome miensa na ne babema afrifia wadwane afrifia chese yehu na na so omakwa hwe abrantia ne se bia obi na aku no anase bibi na ato no chese omonte ne ka ba bia omfra enko enti de ya ne se ya papa ba TV ne so a osese wo hu nipa bi na se opese otene nka ana problem bia utimi de ne photo ana ne din etoso papa iso omode ne din boni di bompa ya dakwa na jo o se omoda wa ma bompa ya wie na ne ba na nkasa afre oh hallelujah na wa kire se onwi oti ase na ofrifie de na so ohonoma ase bibisi ne so no wo hyehye no otene fra wo maame fra wo papa anya sa omodwe wo adwenbone se bia bibi ato ene se ofre na se ye sida awanyankopon en akoka aprantie no o mo nsem awurade na oya o se odifuei wa ma me baba wansa ma mani mo anwu ase wa mama amoka ene e metua na mo na ma ba hwe na kira pan ene o ba ya de nyame ayama ne ti ene o wada ma bishop o ma nsem awurade nyankopon ya papa in free Central Region town abeji 3 days wa oba ha okuada abepa baby aloche ene oba canceling ene wo ye fia dampa ye de na dance ene
mesro sro nyankopon se o free hakoi Yes. nyambe mo adanse kase bia Amen. o de beba fia my papa nkasa on the radio say yeda meda nyankopon ase meda sida nyankopon ase papa nyame nhyira bebre onye wa asofo nyina amen me fra embre ho azu a wo me kasa mpo no ama makoma atomiyem meda ase amen erade na ye hallelujah Sado free jina ha. Na odi adansi ashe twedi ampo nyankopon animonyam. Na yama mi se ne banie na ne baba nso ne. Na se ne mani mienu ye jina ho nyina. Na waso nyankopon odi Cedar ya papa ebepie Sompa TV no awurade no onya kese da. Na ne tin entere da. Esanse onno de wanya ho adanse ene sen. Ose be se June mu ho ne bay aye adwuma ne ba be man one obi na aye adwuma ye ensuo company omu twa pure water saa nti abrante twika na omakoyi supply ne ade saa na oye adwuma nti June mu ho no abrante se omoka na sei nti oda kakra gye na home na ni te ya yade abeso so ne mfe na beti ne kon no nyina osori anu obu ahwe nti de omo ya ne se ene we ye emergency ti ade ne be call hospital nti omo ye ade ne call hospital check na omo so omo sanfa ne mrafie omo sa ade ne ko biom a ye se afedie na bu hanum nyina ne lance ene ne bu nyina ayekuro adan a wanya tb ade chese doctors for ne kire say according to results ne say tb no omo tena wa ma na didi na fa ni nipadua nyina nti say 50-50 so obewu ana obenya nkwa tina ano ayedene na branche say within 2 days na no swatia chese wo hwe na enhwe na de beye ne say from June wa eba obowa moja oto ahoro efe ontimi nidi bishop adia ontimi dia ayede kenke ice kenke na no so de odi ye nchene kom saade no nti o ma me say anadu 2 anadu 3 anadu 4 na akwa iprekom abrantie ahomache asem na woka ahomache bishop anadu pa ahomache na osu jesa unya ice kenke de mano na onyame chade ya ma me si no follow Sompa nti ohu Cedar na bishop ekasa Cedar hour any first service no se there bi said odifuo yi awurade nam no so ye adwuma de metam me be ya to kem na me de na ko ba bi a owo no hallelujah obu be pie mu ani aye God of possibility the dikan kura awa afi 2026 and what the abrante and be to akira to the no ko wura kona ba bi kura because one person obebe nipa no obo one pa driver ni a obi ne one ne boss ayi na we twi suro ka ayalefo no o te ko an se ne ba ne no and that hospital mo se ne bo ayi kuro and that so no to kuro ko ti tuberculosis and that bishop bi say e ho ba bi na me yi ni ti ni ya ben se te no ho su afa dia wo aba na okana man ye nyina wie ye no na se bishop bomb pa ye ma no no catch media for ne say mo sha branche ye me mani nsuwa no na bi nsuwa gu no so na one o ma me de adanse e papa te ha adofo branche ni su already photo na da so na wawu ana wa sorry abankwam awurade na age no ma me si ofiri akoe o ya abosom mi ansamu ani abranche enwo atona oko back to hospital no omo si ayo omo wan wasa abranche no atono na ekuro na afa ne ha ni nyina awu omo wa biom odi aduane bi asamre ne wa ye dia otimi kwa adwuma otina ha oka we se na omo unsem mewro so mami si ne bai oyin krapan na TB ye tuberculosis no the most dangerous disease ewa bomu ba akopɛ eno no enti doctors cry say WHO at the abasa obi yare bia ni no no yan support no a ba bi kro mo de ma free because ye kasa to a wuntimi nto e na ye den a ebekum enti sabrante ye tima free na doctor approve say ekuro no kwa aye wonderful edi panti ase hallelujah amen eya me kan kire wa wo hwa me a o tie me say ohaw ne bi ho a eya anamotu how ni bi wa ye mfantre mfie ye wo honhom de na ye wo honam de
This a doctor for no yahunamo de no wia. 1 2 and amos was soon so more dear now. 1 share once so obey obituary. Oh, but a branch and a general or soon. Oh, they say, or shall be o could through ye. Jesus. Senya radin a bear more. Oh, ka ende ka yesi no. My God. And yes, she programmer. Now, this year be one cancer or home for a for dropping to an amount about a this year. Yadeni and last year 2025 June or Makwa and Co. This year, your first program, February, God of Possibility Prayer Festival, a February edition, and I'm going to be here. Unse na me de mensa ato ne ti so se twere sem so bi yare a yemfa yensa to no so de mensa to no so me ka kire media fansa mon fan camera na capture no na oni o maame ne na busuante ne be ba ne ho ato no se me hu se erade eyi yade no no so yare to wo a wo hwa me a wo tie me unso ade bi a aye den Jesus. Eradi nyimfiri ho ma. Amen. Doka amen no enye ho sa ma. Amen. Me hyenya me tumi se efie ho adwuma mu ho. Be bia wo fia me, be bia wo tie me. Me hyenya me tumi se wonso wo ha no erade ma no tunko. Amen. Ba wonse ma erade. Da erade ase. Yes, unkwana time yes Cedar for Christ. Da onyankopon ti asefo ase papa me de awrade din da wase bebre woje awaje me be free ne yare mpaso papa ye ba akwa na oyi nkrampan kura o onama no waye sei afi na misuro ti nsuo na ene wo behwe me dem a ye de bucket de ye de ye aduane wodi dwale ninru a wonom ne nta na aduane nyina me de besi wa o se Cedar shira so ansa na me ba no adi na ara ho sam kwansa da wato afa no aya ne nsese mu yese na misro mesi akwasi ada wote hwe ese da me kwa me na mu nsuo no na mse enbonyam nka Cedar nyankopon na chese nsuo na ye boss mpan wo TV ni radio no so no eno ma gumi dem se si egumi TV am se me ni wakra na tambe ba na me nu a me so si wo chese Cedar nyankopon papa ye ba tankase a mesi wo de akwasi wontimi mo mpan ni bia so TV ni si so papa no bompa ya ma obi a woni no even obokura ma bi so me ma me so te me so me free attachment ya bo 5 am say auntie 5 abo sorry obi a mfa na fidie nto Cedar untimi mokura Cedar na ne ma sofo no omunyina bebo bi ama wanya nkwa na so afa dance e de abate se de me ne me ya ba papa ya de awrade ni da munyina se awrade na ye amen. Abusenso Samarade Bo Samarade bom wo fio Samarade nyankopon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Some catch it all say. Also wa kwansi di ane sen. Jesus. And I also tete announce. Yes. Ba kwana na kwansi di eya koma yade. Na ye owo ba for 3 months. I say, bibi yet said the year 2 and 1. I say, na kuma no, ne ba, wa no pecho, and me fan shenechi, and me man no for 2 years. Hospital ben na wonko, edro ben na wono. Ye won you mani bi just say nyankopon ben mo. Yes, Lord. E ye just say nyame bem. Jesus. Ye won you mani bi wo ha onyankopon na eye. I say, o share wo TV. They said the OT and kind of you radio no so Facebook no so YouTube no so what TikTok or no share no and na or yeah day or 2 and that ya dear na day a 2 year and I Osha dance your bond your track to ya or call hospital yeah text yes say a TB tuberculosis. Now when the enya hunamu tuberculosis no because drubi omo mana enye ntono omo de tu ana mo ba asole fie dan ye de be to akire ho because jira ne nche peja nsuo shira so dan ni Yesu moja so numbi hwe bi gu ne so say ordinary sababa yes Lord ne bunyina omusa yekuru ayese montimi na
Cedar hour no follow ye no so TV no so new radio no so and ne what turn or then a dance here and I dance here boy say utie me de brabia me bought a few days so me can't say you wa dance here ya fan radio ni TV so and you wa dance here e ya na motu we mo omutu anamon by sorry fee yes omutu anamon and omo fa car car your modestia no tumo or nyame ya adoma eye counseling if you ada eye empire but make if you ada no pa no krokosi no ndu e bonu ndu a na ya shempai bona yes broni say distance is not a barrier yes when we papa ba kwa no so dia dance also free him fa commande no ha eva commande ewo hefa central region and no share TV no and no from central region enti aboa pese se edidie kwan wo hoi ewa baby bi obenya wo fa hodie no ewa enti wo ha oni bo ha ya na montu ochena eye cancel yes anopa no nsia kosi se ewia dumie no bebo na de enche 6 to 12 na se eya nipa back cancel no eya ye person obi bia so obeba bibia no e was se oba manim na mehwe no eya 1 and 1 na ya anya ne sa obo abeba 1 na oba 2 na oba na ofre chiriche bedu na ya nhwe na emwa enti nipa bia ombebo mode abeduru ha 12 no de ya behwe omo abedu anyuma be no 9 no na ya show bia ya sha se a ebedu sabre no bi oba bia nti o pese obehumia obi bisa sa me mo me ho sen Cedar worship center ye charge wo ho sani asori bia abo afore de bo awurade adwuma no oba ye bo afore ni bi obi abobi uni bi susu a oba obehume na mashaw enti ye charge wo ho aso ye bo afore bo awurade adwuma sani asori bia eye no enti hye so na Nyankopon mo a so wa kwanse die ne sen my god omo kwanse die na e na omo tu ho na mo a e na kwanse die na firi hokọ e na omo di adansi oh Jesus e de hye otumfo Nyankopon e de nkokoro no monya yes brother Tony obi so o hwe ye ono so wa kwanse die no enne awrechiche semben na o ka kire na nwumere 1 minute Bishop Nyamin Shirao sade nyame nam so ameyahwe adanse yetie adanse obi biara na nida so asa meka kire ne se ontenase nyame difo bi wo ho awie yemre nyame ayi no watwemamama nyame nam ne so ede odie fo ahodie ayalesa ema ne ba enti se woni da so asa wakwansidie no wodi achinchina bre wodi anam asori to asori aye frɛw se nyame ya adoma achinya wo entina fie tu anam bra counseling na nyame difo no benya bre ahwew na no so nyame benam no so ama wama direction a wa ade na ya kwansidie no won so said amanfo di adanse no won so di adanse ebeba ani da so one sign brother Tony nyame nhyira we ye awurade na ayo enye nipa na eye na ma me san kai ahwefo na tiefo se eye mega watch night be baso watch night chekire bi watch night obumpa watch night obolobo e baso eye 5th June we ye watch night gamanche gamanche eye watch night asante hene my god big one ebaso no enti share no so save the date but bibi owo bia obetimi aba watch night no opon adwuma usima 4 hours journey kura na ebebo be 9 no wadura na owie watch night ahomachia osan sima wasa yakọ the Monday wasa yakọ wajuma enti no so obaso obehume ne mitim na ma me fa no mess na ma na ebia ye pon opese no bo mpai ana wasem bi se bia na mess ne ye miensa mo amohwe wo screen so ni na mo amutie radio no na me bobo eye 0557 0557 000 967 the tosu me no 0557 30 90
80. Number chat was 0553 53 89. Me says this will 0557 000 967 0557 30 90 80 and 0553 53 89. I feel what did be your person a boss on Payama Peja. The Wapeja Ninsio, the Wapeja, I did be your person boss on Paya Peja. Rather, and now on my dear dance. Yes, Lord. O Bibia so share dear. Odi akoma ya there for 2 years now. E yensuo say ya na me boss on Paya. E wo radio ni TV de so a o tie yen o yusu ye ko. O me bomb Paya shenya me to me. Say mo wura insuo ya wa pagya no. Amen. Insuo no na ne Yesu moja. Amen. E na ne ayare sensuo. Amen. E na ne insankyere ne insuo. Amen. Odi insuo be ye biara me frɛ adanse ma. Amen. Yesu demo afe documents bi a wa pagya o CV picture o documents bi a o phone me frɛ adanse egu so. Amen. Frɛ adanse egu so. Amen. Bi a ya kwansidie bi a Awurade yifrio. Amen. Yesu demo na mabompa ka. Amen. Amen. Ya menshira opi say o follow ene Cedar hour e was Sompa media netara one media iso ena me no bompa obibia wo hweye ya utie yen Jesus a won so oyade Jesus say amanfo di adanse Jesus say nyame ayade sa no say ento so. Amen. Also chiwa yaresa. Amen. Chiwa yaresa. Amen. Bibia wo hweye a utie wadwuma samaye bisi basa adwuma no sore. Amen. Adwuma no nyeye. Amen. Adwuma no sem peja biom. Amen. Tawa yento be frato forma. Amen. Be frato forma. Amen. Frato forma. Amen. Bibia wo hweye ya utie ya obonefo de ne saka wa wade Jesus. Ode ne saka wo ma Jesus. Ode ne saka wa dwuma Jesus. One pastor rather fa ne saka wo ma no. Amen. Wa dwuma no. Amen. Wa ware no. Amen. Wa ohia ye fode Jesus. Nyame chaubi. Amen. Fa bantu yem. Amen. Ohia dwuma me frɛ dwuma ma ho. Amen. Frɛ dwuma ma ho. Amen. Frɛ dwuma ma ho. Amen. O wa kwantu mu Jesus. Obi man so Jesus. Obi kro so Jesus. E bom pai ma ho. E wo Europe Jesus. E wo Asia ho Jesus. America ho Jesus. Australia ho Jesus. E bom pai se de da wa koma so bi Awurade nyama ho. Amen. Dwuma sam nye ye. Amen. Sika sam nye ye. Amen. Sam nye ye. Amen. Saw ya de wo ho. Amen. Yesu demo na ma bom pai James so say amen. Amen. Amen miensa. Amen. 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 Mo Facebook ni YouTube ni nyina mon type amen. Amen. Me bon pai de ofi o share radensa. Amen. De wo dan mo hye Yesu mo jam. Amen. And na wo beda na ona be ya ode wo Yesu demo. Kosi say ye be say aba ho champion na nyame ama wa dance. Have a good night. Bye bye. Bye.